Kublai shibuni phi baro ki parlo ki bijupet igane ki channel na kapor shakapor. Hagane ga video ngi dan banwan ra IP yagane ga wake notice hakabaga Directorate of Educational Research and Training DERT ka khot online application na kabanta ki candidate ki badai ki citizens of India but ki badai ro ki permanent resident of the state of Meghalaya ban pendam yakane ka course hakabai day but ka 2 years diploma in elementary education lane ka DLN nakabenta ka academic session 2026 to 2028 but kani ka notice kadai nakabenta ki Newtlake district hapo jongka District Institute of Education and Training of the state ki candidate phide ban pendap ya ka class 12 pass naka recognized board kumba 100% ki max but 100% kadai ka relaxation naka banta ki SC ST but OBC jong ka state Meghalaya but PWD candidates kila ban apply naka banta ki jingte bakhambnia kila ban visit apo jong kanega website web makeeducation.gov.in lane dert.makeeducation.gov.in Te pila ban online nadu kan tarik arpu prame arajar arpendreu bat kelas date ban apply kadai hadu ka pratarik benajon arajar arpendreu hadu ka puar katway beje hadu san pukundai per PM katarik jong ka test lane ka written test kandai haka laitrik Julai arajar arpendreu tentatively tikino kino ki badan jemut haka kam hikai ki bekwa bandai pule ya ka DLN pila bandai apply no kloi kelas date kedai pratrik Jun arajar arpendreu tirakan mau bah ki ba apply ya kene ka 2 years DLN na kabenta ka academic session 2026 to 2028 ka kerdan pule kadai pihak ban pendap ya ka kelas 12 pass 100% ki max relaxation kadai 100% na kabenta ki SD ka bumut ba tang 100% ki max Kelada pidan kino ki jeng klip hilak ban komen hapo comment section jong kenika video kublai shibun